Scenario of Karbi Anglong economics. Today we will be discussing in this session. So let's get started with the session. Thank you. Cheng prang ini nau tu mapan pacini tuing tu ngapang kalau person hello ni tu madak all party hill sila conference spokesperson nang tong iti kat harapan ta dak chu hang pondu lasi alang ipan kopia pot si hang nang kok ma utang te litum kachupa panel sebang alang li kopinya sai do chat pemasi ke bang pora vedet sipu lasi utum isi mesen pen kacitan cimum cia pan alang ipan semidak itum chu hang ponik delo lasi itum pamceng pon pin na lasi keceng si itu mahin pen labang so economics positions and its reason pula bang so aputak ladak panel tu mapan karjuing tu abang kila puson hilo non Karbi Anglong along economic itu ma ekonomi aputak position nang itu kupisi matai tu jasa menir keceng si akai something hansif hansi arju ponik po Ekonomi pulo tante science of scarcity mane muni datum limited sources lapen ke unlimited one lapan si ekonomi puipu si aprang si Karbi Anglong ekonomi position alam chini ni aprang ilitum ekonomi sistem bang ilitum chini na la si ekonomi sistem bang la puson hello traditional economy socialist economy market economy tapen ke ilitum po mixed economy traditional economy pulo ilitum pula ipi pupen nang claim bom lo ilitum generation by generation nang suli bom la pangsi ilitum traditional economy pusiala so pangsi pulo nesai tiki tum sai nang tiki pen sinang reng bom lo pusi nang do bom lo komane kopene campaign nang claim bom pun nang reng bom la ke continue la pu apo kai pen pun nang claim bom pangsi traditional economy pulo social economy pulote depending on government like government pen iltum kadok vera pen kecari pon ke klaim kita pon la pasi social economy pulo la pen ke capitalist economy pulote like market along sidolo like market economy atum pasi ke pudam la pen ke mixed economy pulote traditional economy pen hala socialist economy la pangrum pen komane bank non suppose entrepreneurship ta claim hoilo sai ta tiki hoilo open business ta claim hoilo hala bank mix economy possible si non amad nili kacicara bank nili Karbi Anglong economy position kacicara bank area de system of economy area bank rural area bank below poverty mane under development sido lake arijon kupia polo te lake indigenous and traditional practice polo la banke la penke lack of technically and socialist support ako adun thulang thunang elitum socialist economy polo te konat lo lake institutional along lo la penke constituency wise ba government la banke Karbi Anglong position banke under develop aphe banke regional banke kopiloma okay, misappropriation of government fund rada tangka ka phalang no partiality government ka chare tum partiality mate favorism la pusona practice apo la pen ke lack of economy reform in taxation apo thak reform kawe lalo la pen ke accountability awe lack of accountability maintains council la authority tum accountability thang maintain awe la pen ke lack of contribution among the member power itu ilitum public representative atum alang letum elected representative ame thangang bong stame power bang contribute be nili ke secara bang ke la pen market economy bang ke urban area bang ke totally develop lo pen ke la tum bang capitalist lo kopia por lo plot alang ke commercial la pen ke la socialist support mane government authority to support ajoine lo ang para banke mix economy banke both urban and rural la banke above poverty underdeveloped traditional and entrepreneurship practice
lalu nona nili lang the bangke lalu Kalang lo, chorolo ke hai something hanse pansitame. I would like to pass the same question to Mr. Ang Tong Inti and also at the same time to Mr. Sarim Tiso. First of all, I would like to ask the same relevant question to Mr. Ang Tong Inti Gathar. I just want to highlight that there has been a wildfire spreading in social media, that this section of employee has not been given the remuneration for around nine months already, I suppose. And not only the educational sector, at the same time, different employees have faced this same issue, I suppose. So, what is the economic condition of Karbi Anglong, and what is the reason? What could be the reason? Yes, thank you. Ekonomi putak pulau tangte nili ke kaning je back nengya bang pukali pusin nili ciputak po. I'm not the correct person. Setame pini labang so acha tai long ini nang kok no lapen nili tum mo anisi ke dead long ria pan ke kapat punang ya tum no lasi dak bang ke tek chin ni setame labang ke kabori bang to back nang kok pusin kita bori pon po. Lasi ekonomi pulau tangte nili hin pena bang ka definition ke peting dulu just semeta bang ke tangka maha putak no. Bukeng lep kanจะท่านเราปลุกตั้งเตนะสิตั้งก้ามาฮะอาคุตักจะท่านเราปลุกตั้งจะเสม็ดรัฐอารีเด้งกันลงตั้งก้าละเป็นลิตุมสอร์การดัก local government กูตั้งแต่เการเบียงนอตอนมอสคาวซิลละหินี้เนาะละสินิลิเทคโนบางเกจีโร่ยโซเป็นฮะรองฮารองบงกุศลสีอิตุมาคาวซิลเป็นฮารองส่วนอิลิตุมลองบางนิลิเทคโนบางพิโลอิลิตุมเกสปูนฟีดิ้งละเอไปAri deng pen anang tim no chuno lam berlo. Tame itu mari deng pen ke thangta itu thangta production itu mari deng pen thara pachono ne. Lasi production le avelu pulo tangte la so det ke la ke economy ke chintu thelo lage. Non dang ini tuma council long pini boreng abal sai ke matum han apai long piuni people piuni ke. Piuni the bang ke tum long ke daga local government phan ha state government pen central government tum chingum pet pen nang ke lo halabang so atangka ansi like dake chudeng chot lo la pen si bang nang sik vet nang dang vet atangka si tum ke long chot lo la pido la pen la so tangka itum along ka prek na me itum en dat lo kupini claim ide lo protang te an kai puge pi mo velo la so a position si tum do si spoon feeding ko itum ke na tim chot chot la so ang deng si lo la pen li puji pu bang ke India economy ke la ke sai ka tik ke lo amoyer pung lo Agriculture is the backbone of the Indian economy. Tuma moyar pungke lake sai ka tikki lo. Ili tum rara so sai ka tikki selang sendang ili tum ka tikki ke lake kadabe chini horlo ili tum ke la so sai ka tikki pen nili ha angtan nane Bangladesh nane Myanmar along nili dak pen itum export ku nei ku asong deng mata the mati. Ili tum along bangke ni pingin tikki nang po muningan chili unjima unema. Bong hom non sok sunon kupi makati kike muning an chili kunjima uni mahala suang dengan situ chorlo. Sita be dapen angtan export unai kukan ke tuma thake dela. Non la ningkan kepre phawang bong sili tum deva katiki tum chiri kep chiring ko chiri pharu non ke siye make haita non le tikilo ube bikon katiki chiri pharu non itum theklong no. Setelah so phang itum son theklong le. Lasi ili tum long production po abe tiga bangala ke growth ke la ke tum theklong le lo lagi. Lasi non council punon council pensita me ilitum la mo pen kipu bom central government and state government nang kelo tangka ansi chodeng chot puno tangte non pini jelang senang council long are revenue kwan si tum kelong ko ha itum boundary long tum tax gate pen kwan long ko pen along santi pen forest long revenue kwan long ko itu la ke ku la ke sustainable kali la ke non itum forest long pen revenue long pika hok crore tum revenue long sita la so kon ke la ke sustainable kali la ke Athema arlong ke lake non pengong chingjok ong pukali mati hala long le son 10,434 square kilometer long le ke itum 11,000 to 12,000 to kokno pukali lage ching long le chingjok je lo la pen arlong chingjok je lo la pengong abe ong ko sang ti thorong abe ong ko lage chingjok je lo lage la si this is not sustainable la si la iltum economy bangla sustainable itum kai kita ka chingjok versi phana bangke la katwar chiri nei nili economic expert kali sita me la sotwar chiri nei Ate tum long arpu tu goloke we have to explore it. Itu atuwar ke jiribeng nang goloke. Lasi nili thek long bangke nahok non cinema ka shooting non
economy hini punon politics hin punon jutang hini punon lamer hini punon nahoka leadership le lage ke chok chilu putang te lage klurui pu lage lasi tum hala non UAE lo Dubai lo a leadership ko tu ba jidong lage viral video lo sangtia jo apir the si pinian ni bangke nona bangke dake richest city Dubai lo bangke tallest biggest or mu dak si dopian lo non pir the long kwana ke plang adet hala dak si nona bangke ke damji dak si flat kan am dak si kat i lo that's it we have I mean we need the right leadership that's it non dak ili tom kar biang long bangke ni la ka pre kutam lo just met pet long le helang ke do pilang li tom bu bitan do pilang arbi ade chelang si tame lasi la so long le helang tham bang ili tom bang a production ko sons ke pe ong thegi ma hala phamsi li tom bang ke klem nang ko da ke just met non agricultural university ta bang lo me piglam no la so university nang bi mat la pu non son thangali ko bang be thangamu bang be bang kali bilu la so agricultural university ke do pena bang ke kar biang lo agricultural a product bang ke litung da kar biang lo pen export unang ko production tu tang ti tu mari deng la ke tangka ma ka la ke to vek sistem is spoon feeding bang pichot chot na pichot chot te la ke non chot non ikat ko la bilu la ke jing thang thelu tu mari deng bang ke la si non amat ni liga ni je ke la an sorry labang so tobi lang akong so da hello che Thank you, first of all. Confusion abang. Kepawe antibody apa? Nilimen sarim topi, yalang limen sarim piso masih sarim tadi. Ta all about the economic situation of Karbiang long edi. Kasolam the tham bulutang de right now we are in the greatest blunder of in our living history. Karbiang long economic state. And we still believe that we are trying to coexist in this world with a belief that someone will come and fix the problem that we are facing. Kali mabutadi. Komane munit bangsi tum phan bangke economy ko son se kang thurji manang phanji mili pusi tenge chong ho amu ya nang tong sar ning je son si arlonge chinjok jelo ko he sita la so arlong non thengbom long ta itum sustainable itum declaim ji phan teni matha pon na ilis juntu non pudam leader se tum longke tangka dolo latum phan non kebang uwe ki mi tum entrepreneur tum phan pini varsai ke thu pidunji ba market kiti pidunji lahai ta ke matha pon ave mate even alang tumta business long ni tum si paprang ponang ko because we have capital Karbiang long ara sur nge capital ave la si men gele tumta Karbiang long economy nang kang thur dunji long ke bor you ne ta hai ko mene matha ta hai ave anta langamo Karbiang bong ili tum non di phulong si dolo rong se pilong bangkoan si business ekdom dak thedung business mesen business na iklem mando ili tum bong tangka ili tum muni tum si ki ong lonta sita me claim hala tum claim lo bulutang te non son ili tum bubi ki mi tum ta charli dun po jihung dun po claim dun po economy da nang ching thurji morni si mohe pen puloge theng prang si pajui thip chalo along le thip piglang west Karbiang long bulutang te langdam bulutang te arjiding klu elam le tum hanse sa benta mohe dali alang li ning je elam benta west Karbiang long ta long le to piglang kitiki tum ta tiki vik lo spoon feeding ko alam along le pachidun kusitame kitiki tum ta tiki vik boy pisitame market available economy ke bangatum si ponder lo bulutang te ili tum longe ko na ben si economy to la ili tum ke tutuki po se ka phopen bang ponder hala tum bang ke jordam thi ke haroi sira phokep haroi ni bang sinang klang lo Karbiang long ke plang plekin lo Karbiang long hala se ka phom bong ben si ili tum ke do o si stin ko la si uv ki mi tum non ke matha dun nei ke nang so bang ke la so economy paching thurji phangke it should be us and we are the one who should bring changes bang phang ke chong hong bang ke ningkan phoke ba phis dam eli tum Karbia khai tum sinang ke rengli nang ba nang ka prang dun olang ko bang eli tum matha ong ela asi mena eli tum non uv ki mi tum bang si matha nang po kuman ne ke thega bang bolo tang te ideas ke to bang bolo tang te la bang so idea che share si ko son si eli tum non katiki bom tum phan ke chera bun thegi ma ko son si non eli tum ke claim bom atum phan si dame ador ke mesen benalang alang tum ke jor din ke thik bi thegi ma hala hai bang eli tum langon de bolo tang te Karbiang long economy ke la so blunder long si for another 50 years si dame dola normally li lan pen si thodi lia labang so puthak ke hai something han se bang char ju pon thik pon non jasimet Karbiang long per capita labang so puthak nang li pisi puji la pen ke non Karbiang long autonomous council long revenue jumping mate kompik bu si penangan tum pulo las labang so a revenue ke pak kaum je phan ko pinia bidi
ason matha do pon do malapang samthat pipuji non amat Karbianglong economic apu thake per capita ke 22,443 ili tum ke below poverty line long sido mane BPL anutin da BPL ke do ke planga category long lili tum ke do kali BPL la category long sili tum do la pen Karbianglong economic apu thake si lari pulote reform unang la economic apu thak itum chelar pek nang la se suppose taxation department along itum tax ko an makelong konalo la so tangka ka khorcha itum accountability ave mupenta ne pulo la accountability ka ve ta isi kepa phi itum kepa phi ang thek lo la government at kacharia long Karbianglong autonomous council atum kicharia long non ang litum komane ajir portum RTI jog tamit taxation department long ba principal secretary long report hang tamit nang tumhan nang pipe je department wise ko ang si nikan silong tangka tax kelong ma si suppose forest pen punon land and revenue department pen punon la pen ke fishery pen punon water supply pen punon mane la penang part tax kelong department Karbianglong long penang ando mining pen punon la so harmu accountability ave non se suppose central level puno state level puno non ke lapuan sila tum ka develop lo ka prang lo alang tum bangke digitalize puno online payment pene si claim bom lo sta council lo bangke se suppose of manpower ave pene ave technical support ave pu pa klang si non anta manual si tok bom lang alang tum record la so tangka council econolong lele ne la tax department lo tum tangka kan thanda chini ne conform kali jel tu matangka council public economy long che thaplo conform kali la penang parte la so tangka je kopia phansi ka khorcha lo je ilitum council phan ki pia tangka se suppose ilitum long le khajana tu lo la so khajana pen kopi lo ka khorcha se suppose employee tum ban salary pi lo ba company to war long ke claim lo nothing thang record ave thang ta la sila puson lo pulo teli tuma bangke to council kachari non pin inut bahani CM ili tuma CM ke ha arle angsong pe na network mission lo alang cari mission po sita alang pi kachari ya tuma bangke Karbianglong kachari sung bigi nona ateng yung sili tum padam bom pulo tante la sili tum reform ke wana banga kenang sot happy la si land and revenue department se suppose ili tum konalo reform ke wan nai ke se suppose pata isulo ini tu long le pata ko mane bang ku pata pilo pulo tele tu miadi pata pulo te premium bang apar sia prang tunai derote ciri sia long le long 10,000 15,000 up to 60,000 anda ki tunang do te lahai pulo tele tum ke la ke tax isi bang tax ke long ya source bang ke cingkir lo hala tum bang ke la pa ana ki sung pulo te claim clear po miadi pota bang ki joy pen pina lagele premium lagele mo fit tax bang revenue bang collect no installment basis collect no se suppose professional jitu tax samo kha jitu itu contract le claim dukan le do pustame le tumbang hala professional tax principle lake yearly pencil itu 500 la sonsi itu la da pele tum category wise thak melo lake quarterly tum thak dak mampo inu businessman pulote che 6 month pen la sonsi la so hormu bang le tum thak nang po la puson thak si mo pen pulo ne le ile tum ke claim me son do ulang stame itibet bangke la than edun elo stame kenang sok nai ke taxation pu thak bangke reform vek nang la ile tum konat ne ake chok chit he pik lang ile tum autonomy le tum council long ile tum konat ne ake chok chit he pik la pen la son pulo te ile tum arjigiding central sponsor la pen state sponsor pen chot ke ile tum cihar jakun ile tum autonomy apa war aja kong bang ile tum pejo ile tum cipang bu derji neli jike observation te pulo te pen ako ile tum claim langdun pamisina di tax pulo te government pinang po neli ta pinang po jok ta pinang po stame suppose di pu town long ke do ke ong dung institution atum long pen municipal corporation atum ba town committee atum tax long loma ang le tum
birta tha se suppose town and country planning atum bang la town committee atum bang je alang atum ke tax ke pangrum ne atum lo ke town ar lo ke se pulote PWD building di beyond pen kuan si tax silong lo di pu LIC building lo pen kuan si tax long lo di la pen ke di DC office long pen kuan si building a tax ke long lo la hai ni tum non anta record update abi se komane along yang se record update do puti ni pan nang pacini tham ni ta record bang nai sta nili non an ka chini nili penang an la hai data collect pandor ilo sta me record avela si la hai tun ka cepak king pon nai bang labang so thak ang tong ang hai labang so thak pinia dun jining hang son si tum revenue ke papa jima labang so thak pinia pidi tu jima revenue pa baji pulutang te nili mohet ki poson si litum daga bangke litum pan nang pin no chulo pu bang kali dane so honu bangke lasi nili joy ke lama jathan nampo nili pan nimpo ilin nang pilo na so nimpo ilin na bang nili jong si arnu dia tok da judat putang te nimpo jut ko ko la bangke samela so nimpo bang nili achili bi ko no pulutang te so ilin na nimpo pe nili tena dangke tikiun po lasi council long itum han state pen la pen central pen kwan mai itum han tangka na panong pil so tangka bang itum ke la ke expenditure ko bang ning la ke investment ko bang ning investment lo putang de dak la ke bang vek ko lo ke sikai si vet no hini vet no la ka ali bang atiri ke dovek ko hai atiri ke dovek ko la sita me la ali bang sikai si vet lang vek ko lo ke sita me nona bang ke itum ke hala dak investment ke claim ko bang kali den mati ho nong ke thek long bang ke agriculture department long itum han nang pilo pining apan nang leno dak bang ceron dia cebak dan lo jutkok lo la ana tangka kapat dampen itum long kupilo acing thori ke kupilo ali ke long ke kwan itum la production claim unke la bang citar ke bega lo mate pulutang te lage mona pulo production abil to lage growth ke abil lage la revenue ke lage bapet hek lo la son si mo het jong alang li long le pelang lam da pulo dak ni li pa ke batu tum bang la lo non ini tum la anang deng kalilang mo het pulo premium kipi pan itum suri pocket TPG pan kila anang dengge itum ling nila lasi popen installment itum acer kipi pen tala bang itum un ke mati di rungkom nang kok la bang la pen longle phelang long pen itum kwana midu ke long la so atangka la so midu birti pame pen itum land reform sakem nang ko along le puang long burui mat thang ati kilo poda le tu mati land reform ken lo pulutang te rara tum site ki un po site ki lu putang lakan production do lo putang te rara ri teng tangka do po la pen rara ri teng tangka aveti ke council ari teng tangka avelu athema muni tumari teng long pen si tax ki dami mati te council long ke la ke sarkar puke pilo sarkar puke rara ari teng pen kapang room hada ka bir pidam atangka lo ki mati la ke la si rara tum dukti ke council ta la ke duk bom bologe la si non jaste met per karle nahi bangke rara tumari teng ko pusol tangka pe doima hala bang sa arle nei adontin kali abang putin po bang inuta ake joy dolun po bang jadi anutin ta productive nang po hala bang sa arle nei ni lima kateng te la an jong si claim theng la ana leadership jong si tumong dulu pulutang te la bang ki tum ekonomi ke chingpute ga jalan bang ke abelo ni lima kateng ke to bisa company project ideas tu lang project ko bang kali phis tame ahok lo mer pu edi tax juntu ilitum town committee pen sitame punon ba forest department punon bana kapre ka department punon hai alang tum ta mohera lang li puson si accountability ku bang aveder join ni si tangka na hok ta thekong le mohet sakri ko ane department sum ta salary long ang pu ke the biggest reason ge mohet pen pu accountability atheke tangka wang lo it stays in the hands of some jo halak tumang bong si dokong lo amang ke radalong bang la so tangka liu ni de atheke li ji kuson lo rat tum ta thang achini dunde arju puno mangu mangha etak the ethan the pulutang te hala so tangka jong si invest pameka pulutang te rata long leji mo het pusan si 22,000 per juntu capital income pulutang te 22,000 pe non mat are being long di fu long supi long ke do bang asa po siksak ta hai tidame akapre itum kar being long ke dudun pulutang te misen pen bang ateng itum dudun thek lang ba pusini mata tala pu ko masi te sak ding nei pu gali he mer pusan si explore po nei exploit pu bang gali det lapan level long bang dam de nang lang kita milih tu melong resources tu pig lang hala high resource pensi itu production bang nam papa ji pan itu bori to nang lang non jasemet ili tu mohet pen da jithan mo ladak
itum panel ke thom pen sita me arju long dak las alang itum kaning jetting pulutang te ini tum long economic crisis ke dupa milu lasi laso economic crisis kopi posinan kitu ko madak kopi ne political manipulation doma mate kopi aposi la itu malong economic crisis bang itu malong dukong lan sao Lada kali tum ingdeng ke thong lang nang kok ji men ke political la phan ke blem la puta heno nili ke madu party long bang pu puta kali la sinili la wide that la si thang ko ingdeng ke thong do mo ben da nili la ki cheng med system of economy nang i thang lo traditional market economy traditional economy la pen social economy la sila ingdeng ke thong along bang elitum jong si observe dun pa me mit pulote haladak komane phansi adai kipi la person dokok ji si ili tumbang traditional economy lo bang hala rong arat atum bang ta alang tum ke claim kidang ko anna ke cepat duk nang ji ke thek nang ji ke che song nang ji la pu anil tum ke che song thek kon long le sa suppose ili tum kar bi tum ke di long le ke ahem phula don tin ta nu tin long le dolo se hala so long le bang ko pilo ma ame thang claim kli kiduk ke cepareng mi ko nili pen chenglok lo klem kle ni long le do bang phansi adhi piji list piji hala bang ka ti ki long pe si tu chu en dun ji la tai si lo ari jon lo la lo la pen ke isia bang ke government ki rule tu socialist economy pulo hala daga bang ke le tu ma bang partiality do kok lo ake plak vi ke plak wong la person do kok lo partiality nang li jong si komane arleng ki thea phewa ramun it pulote nang li ning hang an da kam klem long lo bil da chik lo yon wang ta long lo stame nang li jong si komane CM ba arleng ki pen ka chemi ave det lo pulote nang li ke kuti angka kam le do nang ke pitel le do klem dun sta bil ke ning kan thok le ning kan kep ta long le lo la tai sia ri jon lo la pen sia bangke ke pitel atum tangka ke do tu alang tumbang market puno ili tuma society puno ala capture lab lo ili tuma farman anta hala capitalist atum si cerai lab lo si suppose komane sia company sinang pupo alang li bang si division department of supply antan cerai lab po isia PWD department contract anta alang cerai lab po pulo teha laji tu ili tu autonomy ili tum panang kipi autonomy nagi pige a region ke lapumati di to ensure social economy development and justice pumati ili tumge ensure kali de ili tumge komane akhi adat ke do abang cipaim pulab lo komane ja kong do abang cipaim pulab lo la puson sinon kar biang long opposition ke mandat lasi labang gele tum kamatha ka cikirla ponea kenang sotla la pen ang parda power bang decentralization kali diat lo authority itu ili tum public representative atum ili tum rapen kaci toy duna candidate atum alang li tum ang bong power contribution mande power distribution awi diat lo komane nu bang jakong cepain pu et lo a department lepi a pu lepi sta alang li han taklemun ida puson a situation si nili observation pen na tengi kachi chardo Chorolo ke hai something panstabe laso same question halapu ke hai sarim ti so panstame arju twintu nang laso argument po thak nang ko pc puntu oh sarim to be sorry hello it's okay adung head ke ala tisu do kong mate masi it's convenient they straight away to say that tisu thank you though ले मोहे पेन पुसन से है लासो क्वेश्चन अपन के via ultimately nahok le le son se ki thana re son le civil long se acting re lo che because ili tum chichini lo penang matiyo mohe pen puson se anse zawani je son se along le do ka tiki ke bang bolo tang de ile tum ke thang klem ke tin lo ke antong amu pen antong sar puson se spoon feeding side lo son bolo tang de economy ke ching thur de lo ache ke sekai si ili tum long dolo la so sekai si ben si ili tum che pareng nang po bolo tang de la so sekai si phan se chong hong ding bolo tang de tum ke economy ke ching thur thelo mati lage
laso keras ki ili tu melong tuwer po lagi ili tu melong si lagi laso ekto sekai si lagi ani kan wang del tinggal laso sekai si besi pareng nang kok tame jong si ekonomi pacing thur lang bolo tang de mahet pem puson along leke tu pik lang apot a population tanang bat bom lo apot ili tu ma resources bang itu to use pamikanan ko ke exploit bang gali der ning mo herason si arlong ta nang su bom lang ko so gali der harmu pinalo mati nasi ili tu non jasemet ke nang so lang ke maher pem puson si economic reforms naing ili tu accountability doning at the same time ili tu makhang bong ka seler bang ili tu chi o naing isi pupine ke mata do ho nili mata chi feel lo iti ready neta MA BA pass MSW pass LLB pass bikam ne la hai dukan lang chong ni din por hala so many danta ani kan ani bang haru pholon 500 jong si ani si bolong de na man si earning something alang se sustain lo mati tidak me ili claim hai he la hai kan bang mana ne paro so galang da ke por hi ke hu kunan ne pen por hi lo mene sida me bang dukan su nang ching ni hop po bang ani bang haru si suri ni bang po mai po tangka cilong bom amina alive alang ce sai kon bom itu ngela puli mo pen bare isi gara lam ru era nang spoon feeding la so long si tu mang ke non ta do kok lo ke chali dun ta awadet lo bang phan ke thegon long bang long la pugelang dun pen ki jui dun pen si ke chali dun pata awadet lo hala school dun lo college dun lo amar bahari putum no ekdom I'm a good man I'm a big man now bo hormu hala so feelings bang do kok amat si ili tum khaya phan ke paching thur long ba ka bieng long economy long aching thur long ili tum ta emena le contribute dun de lo tang te amo he pen pusan se bang le 92 people lo ko bang so feelings bang te thap te along le ke do ni limena da do rong dam si chitiki dam po puni limena ta mathate moher pu san si anutin da do sidame ili tum la so ai hala juntu katiki long bang ko an ma ge long ili tum alang tum long si choi nun chom bolo tang te hala bang ge abisi si ke pon lo gen te moher pen ili pusan lo lage aphelange ekdom sat po pang rumpo atrak bang po pondet seka po sekai si bang tekang lo po lan ben sil tung ge pang reng nasi hala bang ili tum normal ili tum youth tum reforms nangji po hormu bang ke hala hai long ili tum phek machet abigi do machet tum bang ki pus dunji la hai ke matha bang ili tum athe po nang po ili tum dak council phan tong e matsi council source ka tu ve nang claim tilap nei ku bang ge chok chilo emena ben matsi ke bor i bang do ponang ko Sebenarnya inti sang la bang so udah pil boji la bang so economic crisis apa thai to political manipulation do ma mate ave ma nang lege do rachari along songja pina pot pc boji neli non dak tum panel long langam no pulo tangte dak ke party tum ke abeder lo la si neli jong se jong am no pulo tangte alang tum ning oi lak ko ti ma chi thang long de pogadi la si ni pargom de lo kita me la po chi thang na ko po jong phana men jong je pin asong men jong je pin pen kita me ili tum long non ke thek long bang ke neli capitalist society la son bang ke non isi nang man bom si thek long he ti do tum do re lo be tum abeder lo la son si non thek long bom lo kita me ke do tum kita me chipi hup chor lo kita me muhat kan ke thana son si investment na bang ke tum ninga pilang kita me nili long bang ke nili pangrum unamat aning kan wang bang nang ti pot nili kuti chipi hup lo kita la so tangka jong si nili investment claim pro tang tela ka suwang lo loge kwa manang pilang si do chot ko la si hala hinilo distribution system ili tum long ari deng nong nang kili tangka anta ili tum long pu cheron krai si hala tum ma phantai investment pacho claim rep si hala tum da paching thurning hala so bang na claim leder lo la pen hala ka pangrum hu ba bang ta alang limit thang bang ta investment bang claim to thi hu ba ma si a growth bang ka ching thur bang ke aviter lo la si the dung lo he mu happy pu son si da bang ke komat ni atum cheme sen atum an si peng do ber lo ave tum bang ka ve tum ongun nak lang nu pu tang te lai chiki bi si abang pu abang pia tum long si ari deng long si pir the da itum ke do akhian bang da si ching sip la bang nak pinya chum bok so ni ching sip la aso si thek long lo la so distribution system bang la bang ke doning pang thek ning ningkan si un e non sericulture department bang sistem me bang pang thek me pini komat mat si dak ing ki ke pangre aning ke hang vek tum phan ma aning ke hang vek tum phan ta pang thek me pini se tum phan ta ningkan siang bong pelana production muning ke la double production so bang ke tum lang tum ning a production bang bomo de hadak da a midu do kok po a revenue do kok po a revenue do kok lo pulo tang de pining bang po phan lang ulo muning ke bang ke phan lang ulo muning si bang ke bang ke pom lang un po ta son si pat bom po la ke la si hala so akamat ha bang
la investing wa di la so ba kamat ha bang do vek nei ne long la support do lo ko support claim lo tang te la dak pena bang ke ali do vek na po kam vek na po pining dalaan muring dalaan ko bang kalidat si ching thu kam vek na po kam ke lo putang te ching thu ro belo la pen non ilitum ki do bo makai long bang ke industry bang ke ki makanang sot bon ni lima thateng te sitame industry le kim po sitala ta ku genang thui bang ke skilled labor karko kar phekchot kalisi hala kapre bidi sore pen ki claim asai ta thek nang ko skilled labor engge skilled labor nei putan itu long bang dak education system ta meaning an ke tuma education system bang pilo da bang school hem bang chai nong si kok chai nong hi si koi rui putan la so muni ke koson skilled labor man ponte lake la sin non itu bang ke nili keng long amek to kok lo la pu bang ko pine ki so dono sa me hala diabetes bang do ko ma pul ma chelang ko aki so bang sang man aram so ti chi hing la ir lo la si nona bang ke kar biang lo aki su pa meji pulutang te ni ligama tha bang ke ko pe ni li pusel right leadership la so munit ke chi pidu pik nang ko la pen kama tha ke pu arbiar e pen abidi sore bang ke pang room si la so pot bang ke la so ajak kong bang ke lang li bang che pharang thek na ko kali pulutang te la ke diabetes celang lok pultang de halapo ka pek so nang kamet lo nona bangke la itum la so ang deng situ kok lo la si muher pulo industry nei sitame itum skill labor nang ko la pen non itum ke dobo makai bangke digital age digital kai long ke klema som dok piklang web designing pen ke check lok pin graphic designing pen check lok ason itum ke klem som dok piklang sitala tai tum bangke li dun det nona kai long ta ha ningkan keping koisa phidu kok lo la si hala so dim kile dunji pandra ta ili tum dakpen ya kosom si muni tum hala skill pa patko hala ta ko kapre investment lo la so investment bang la ta england pi la ta pining kumane phan kapat thegi phan digital akai long singdar dunji phan kapat thegi phan li kuti korok ko munu ta ni jalo ko le ta pining itum investment ke lo ta ke ha so ni thegi phan ke ningkan ke bang ko ta hai hala so pi ke tum ni lo pen production lang tek ko ke lasi long term short term so investment bang kai tung bang ke kacelang ni bang kacelang so lasi nili kiri dami bang ke amut yalam bang hello ili tum bang ke ili tum apu tar lo kar biang lo arar to apu tar lo bang ke la investment ku la so ajakong la so akamat ha che thap pot te ke bang ke un ilo ke dak council kachari tum non rara sunon jog non tame la ke la so akamat ha investment ko so akamat ha che thap pot te ke tum economy ke bat pil la hello nili Okay. Alang li pansi arju tuing tung. Alang li pulo business claim nei yad nei pulo lasi. Do you have any business or industries in your mind that will uplift the Carabian long economy rapidly? La pulutang te non ja semet ke nili akapre ka bidi sore ke topik pe sita ben non ja semet bang ke agriculture sai ka tiki potang katiki sai ka tiki pulutang te sok sang de polang ko dido he kapre ilitum thisu pe chingno thisu ta itum ningkan ke pre ko tang mi pik mate mi pik non pc thisu tum thisu long de chot ta so phang mi pik la pen hala puta sopo naspoti da pulo hala pu ilitum meghalai ke ta puta mi pik la son si tum long sokta production long pik la ka ametanga biji pen he ametanga biji pen sta itu moheta pulo market ke cilong li topik halapu ar ke kita market ke cilong li topik amasi ratu bangke hala ali ke cilong bangke ngarpik lasi industri bilo pulutang te non lahai hui litum thisu supku pen cilong lahai kami litum dak litum jongsi al entrepreneurship jongsi pa badlo pulutang te itum alang sor pen jongsi itum dak packaging claim lo te badlo pulutang te itum jongsi quality production claim lo pulutang te itum marketing claim pamilu putang ke asam long pacitang unkente tatak itum claim un lang imati la son si tum dak lang ok itu ba industry lang ok tum home penok si ban lang export bang li import lok la itum lang ok na si patoron talang bi to talang bi tum tang ka pusilang ding chol lagi mati haya alang bi tum jong si lagi mata pe meaning lagi claim krang ba jiplang pelo lagi hala ka cari tum sik bot bet ti ba jiplang pelo long vegning dak pen akam vegning bu kamat thir ko dai lang pelo hadak pen tum cepak kami lasi non amat itum ki joy ki men bang kala hayro agriculture non la pen la itum lang ok itum lang bi pen itum tap pe bat me
la pen kapre ka bang normat kini ci charge kapre bang long term investment ta hai hala bang tu chong hong nang ko ki choro lo ake hai ang tong phan puthot nili karju kang tunga bangke ke hai sari ma phan la bangke la puhen lo karbiang long along penang an organization dolo la pen nona ki mis tame bang bom lang la si kobi posi organization ongare lo economic crisis pot binong lo ma mati aka pre ka reason ko dolang ma adun ko question bangke la pen la so organization lo ti o det lo polote alang ni tum sitame konat ne resource exploitation po hin si dun rong titi la si komad lo la daka dai kido labang si karjugang tung nonson sang tigipur do ho arlong ipur